Kuzo Zangbo, Dambara Darigi Lerem Zijume Yon Losartashi de Lesishuni. Tandamlo Shimo Duloi Lokorcha Jipkilerim Punemle Lerim Simikara Lukusu Sampo. The Dia Nahigi Lo di Gelrapchin Gilochi Betin di Yusishuni. The Dia Gelepo Dinshe Trom Gompel Gidunle, Gelnechin Gilegul da Chala Lashachira Shizuk Be the Goten Tab di Yusishuni. De Mate, Gekap Gompel Gidunle, Peljor da Nude Lamlutsuya Shijur Be di Lecture Bayub Mate, Shirik da Suwe Shapto Yada Tani Gidunlu, Siju da Tabju Disoya Lecture Be the Yusishuni. Daro digiya madowa shide da kakilu mikbi rime zamling shide melam chemodeya dare theng dangba dru gyakab nalu so na yin se shuni thakpar do teri gi ekha nalu beroya drubi licep su gi lungcho da gilchi gi ne se khale pha dodin bedi gi dubde su ya ngi rang to tebe thindu yu se shuni daro lo di gi diten khabar chenchi imi du gi geyong di chen theng jada job ge badi bumta wan de chile poda na be ma tup tup bera chi sung shudi yu se shuni Chilo Nikton Kechingai Lodi, Garden Chengigo, Mewa Dugi Shibacho, the Jabjirimboche, Tele, Mewa Gelium Dojo Chucho, Gonlo, Dinju Shebi, Garden Jesu Denigi, Duten Chi. Dediya da dotsinse gi rinlo miwa chegil jibacho da Jabjirimboche, Dele Miwa Geyum Chogi, Dumi Yongi Tadenlu, Chala Ganda Ze Yumelu, Dumitsugi Giti Shuvi Gitin, Kabarchinchi Betin Yubi. Chilo Nikton Kechingalu, Mr. Tontaleji di Timpuchan Limitanalu, Zom Yubda, Dea Miwa Dugi Shibachogi, Tunkar Tutin Susung Shunigi Dun Luchamchi member, Miwa Chogi, Kusechigiri, Gakap Shideda, Mrs. Gaki Junigi Dunlu, Chala Ze Namisulu, Kiti Shunigi Dunlu ime. Dea Miwa Dugi Shibachogi, Chapsi Chungwi Namdilu, Gelyong Gaki Pelzomda, Masui Ringlu Shisu Namisidi, Shijurgi Chala Lashachiraze Na Yubi. Dezumbe, Miwa Ngada Rimbochi Chogi, Miwa Yabje Damba Dugi Shibacholu, Cha Pudibe Kuti Shumidi, Gakap Nankyogi Modawa, Zamling Nalu, Pe Zam da Tsitong Kishap, Bombe Yubi, Tasenten Yubi. The Miwa Ngajab Chogi, Miwa Rugel Shibachole, Kalobda Lamdun Zambo Shu Yumigi Tekalu, Dunsen Ka Chunigulu Shija di Sungshanai. The Ruchan Limitan, Garapchin Gitutin Kabachin Deka, Jagar Gilunchin, Narendra Modi Gi ya Kudin Bechin Yubi. Dega Jagar Gilunchin Gi, Do the Jagar Gibana, Mixel Gi, Lokmi Legulna, Konfel Gi, Nyamdil Shijamdi, Miwa Duge Shibacho Gi, Uti Zambi Ulu, Shisu Nadi, Tareya, Miwanga the Rimbuchi, Ngawulu, Nyamdildi, Totidi, Lejum Judo Yubisui. Digibe Gakap Nigibana, Tunlam Damsabda, Pensun Sutong da Gishap, Dele Misagibana, Tunlam Su, Jingji Yubbe me. Yunchi Tabeki Koramatong ve Darai Kilue, Ngabeke, Darmarbori, meeting what I showed.
Te chilo nyiktung kechinga di julu chegi uchi chabje jekin tiku jimi choda cho gunglo dunchu jibe tunkar tuten ya imda chabje rimbuche gi longo chuta sum dechigiri chala zemi di chabje suki tele diyun rinshu chi in. Deya chabje rimbuche chilo chiktung gubja gubchuko julu chabje gi tito lu jenshim lesu gakapna lu dampi che da nishi ki tole lamtun bedi chirtang dumisu da tekar dewa tapsubi uchip ki nampachi bechen nanu. Te chabje rimbuche gi duteka shada chan tunisu kasha bedi nintar che da dewi lalensu misisu lu pen to bezo na diyup in. Dezumbe gakap nankelu milam chemo da che da dewi lerim lashachi rashisu ze na diyup in. 같이 주셔더라. 그래서 펜 돈이 여바친 그때 내가 지금 나리니 따라야는 게 의견이 또 된다네. 같이 의견 같이 왔어 같이 그렇게 갑다로 따라야는 게 또또 차 수도 순배 또 수리 포로 만들게 되বে 차 수만 넘비기 Taru lodi mewa geyum dojiwa mo cho gunlo dunchu jebe tunkar tuten nyatsu sung shu yebda mewa geyum cho tara yana shiso ki chapsin beule tazur da tongsib gi yugo sunalepa tumi tonta leche mitsu lu juwa bombe razo na diyeb in. Te tuten tsusungdigi mewa duge jiba cholu gyuti shuni lelhadi mewa chogil chanchu sempa chogi dugi maung pi netangdi shide da gaki ki nga lu ke nami lu tenkil gi dusichi ya ime. Jandani sukiden lu pup game gi nishu pyo in. Na hingi lo di garab da dembe gi lo chi betin yubi. Te diya gelifu dinshe trom gonfil gi dun la gelne chen gi lagul da chala lasha chira shizuk bedi koden tab yubda drumi tsu gi beroya lada leri mado tsunalu detok matuptu bera be yubi. Tulu garab da dembi jijur gi chala lasha chira yebi dele chi di gelifu gelchi namdu than sap chapni ki lagil di in. Diya gelifu denshi tomgi soke da dewi la bemi PRK Ingalls Group ki gelifu gelchi namdu than gi soke chu certain be yepta namdu than diya ranjin da ranglu zorik chu tari nambi soke da thimbe zoni ime. Te ranjin gi zecha na se da chu kari chu yebi bulu namdu than di gi jike chu na nangkhele thembi shinche chu lalen thapni imma che di chu gu ranglu dubi zoke chu pata ko deoni ime. Gelifu gelchi namdu than chapni gi la chuya miwanga da rimboche da miwang gelsin chogi mixel gi tende na ujuna di go chu yep ime. Tesago di na jabto chu juni gi denle te sup da ge sup ton thal hap chi zom yep I. Dile chu khelang japto gi larim chu godin thap dira yepta dina chamato miya lasha bethendo yemi luta wachin kya khap gonfel gi chala di zumna mimang chik delda japto di kadem chi kha cheu ina dumikin gi shebi da sinchi ya ime. Tigel chinam du thang sap dia chilonik tong khechi gulu yongzu dub chubi mikte imda dubi mao dindi da chaten zoni chala chu chilonik tong khechi nga lera beni ko chu yep I. Lakpardu kelchi khadil dangba dira nahi chi da chunyi bi chi che kelu kelifule jaga kolkata lube yepta kelchi khadil gi japtu go chumi digi kelifu denshe thomsona macha chumi da tashep tele diba chugi luncho gi thindel ya da tang chuni ime
Ti zumbe ta shelda chondel teleshimi japto chuna peljurgi ko kapsap chu zo chubirewadu. Ti gelifu gelchi namdu thandi gelifu denshi thumgi denle shijam gi lagil bomshu chi da gelchin chi imbagim mache peten gi sa khonda gokap kachi gi thele beru ebabda dento tobe so chuni na phenthoni ime. Tima che du ga khap gi denle dubi lamsel da chi thonglu shi jabi tenshe da yinten ge peljur gokap jake bedi gelyong gi ngota pe thablu thentha be chubi thuke jangbu chi I. Ti gelifu lu gelchi namru thanchap ni la gildi go chumi da tin pshizo ke da thidil gi madowa ko kap mado chu ya zo yepi ti ya ga khap nang khe da pshigel lu demi dumi chu gi gelifu denshi thum gi genlen shok jin su ji di gelifu gelchi namru thanchap ni gi la gilna ma cha ji chu beni di ime Te genlen shok zindigi thomso digi chashi cho uchi imi namdu thanchap ni gi denle mangil dulin beni gi mikpa imda genlen shok zinji di macha chumi chulu lotar jindu ke jacha chu tham thopni ime Tilu tawachin ni dil japto da tumi chu gi chikdil gi thole kenkhur dente ba yebi da chinchi ime Tima chelarim dina chamato megi Dzongkha raberu nyerang sisi be theniepta tiachi da dubina thoke gi ko kapchu go dambi shilu kenlen shok zindi ji di mi tongtha sumchu songa de chile ni tam therbum sum de chi zo chu yepe ime Telarim di ngi dulen gelam luchi be memba kenlen shok zindi gi kelifu den shethom gi tawada hinten gonfel gi charji telega khap gonfel gi denle lote da yiche tima che kenkhur danyam be ba yepe she chube Dizumbera lote yiche da yondal japtu ji di japchur chamchi gi madowa tumi chu gi gelifulu ngochang bera japtu juwa jo yep I Tia gya khap gi sani kha chule mi ton tha leche mi chu gi gelifu denshe thomkha khelangi thole japtu juwa zom yep I Te khong khelang ba chu gi raberu nim dan se be na la khatang yep in ru maung lecture gi denle sem ga jing to ji gi ngale japtu chu kanda ju yep I Larim di chu le ten du gya khap na be wachin majib shi zo ke da dewi la chu gi denle ni del ki tab de do dia ke chini in ru jule ju su konfel di na dumi chu gi lo sim chik thinda kenkhur danyam ba ma ba gi ya kheba bom zo chuni ime Chilonik tung khe chingai lo dina lagil da larim ke chin marap chi yeb ma che kelifu denshe thomkha checho gi lagil la shi chi ra godin thap yeb I Tia miwanga da rimbo che gi kelifu denshe thom ge denle checho gi lagil sap chu gi denle ka shonai Te kelifu zon da chete shipchelte wa chu chi di lagil gelu ka dil nai Digi denle sotin gi la chu ya kelzin lagil ni da kelifu chete corona si zilnen la kha jeni chule ko chu yepta lo dinara miwanga da rimbo che gi darura checho gi lagil sap sum ka dena yeb I Lagil di suleten kelifu denshe thom gonfel gi denle shi zotin da na denshe tele deba da chi thong leten lagil di che da lamsel tele dengsang gi re de da ne tan sunyam dil be ne chubi sa khun chi lu ju do yep ime Te gelifu denshe thom kha lagil nampan na chobe goden thap do yep da ti na nyam nyong da kheri chen gi mingom la she chi ra lagil gelchin di na ji chu be diye Tia Adani Group ki thizin Gautam Adani di kelifu denshe thom jichu gi thimi be seten be yepta tebe jichu be mi di gi tubi tawa da thimbi nyamyong chen gi kelchi go thip jichu be ni mi teke mi da thidi ime Te Gautam Adani lu jache wi zotin la de da larjung nishu tele yinten gonfel ge lana chuya nyamyong be ye mi ji ime Dizumbera thomso gi nyamjal ke chap chojin gopen sa pe ke yep I Tia changi khadil de chingi lade jichu bemi da ke chapcho jin gopen be cha jumi li sio hyang da kelifu denshe thomgi ke chogi thimi chi imi pang yi yan ipti nyamjal ke chapcho jin sa pikeno Tigi amadowa kelifu denshe thomsogi la chu go chu jimle chu jobgara kanewa kha chiwi kya khap gonfil gi lagil dina ta khato ni ki ko kap thopni denle kelifu denshe thomso wanjin gi yo chu gi larim chu go chidi yepta tina dubi kheri chen gi la bemi kyara gi ta khato ni ko kap chu ya go chi
The chilo niktong kachinga ilo dina kelifu denshe thom gi lagil lasha chira kotsu yepta nahi gelyong di chen theng chikja chubdemba chisungi kabluya miwan cho gi thom gonfel gi lagi kole gelyong lusung shichinai. Miwanga da rimboche gi sumina kelchi mide tsugi kelifu denshe thom gi kole tiwa shuwikap miwan cho gi lagil di dumi yongi migil tato da maung buji tsugi denlu tangden da denshe jide da dembi lagil chi inze sundoze ime. Timatse miwan chogi thom gonfel gi denle denshe di keche chi imbe sun yepta kelifu denshe thom di zamlingna deba da jamning je lu ji jabi nambi densa damba chionze sui. Tarura miwanga da rimboche gi kelyong lu sungshe nambi kap kelifu denshe thom gi sacha chanyamra dube mise chulu gopsha be gotam beonze sunai. Tia miwancho gi sumina denshe thom so di lade bom zumchi be la beni imle mise chu di gi gopsha be de honze ime. Taru miwanga jab chogi bitcoin sondel le thobi omba mashuchi kelifu denshe thom gi denle yinten gi matsa jitsu be honze sun yep in. 나이 지치가 나라카툴레 비트코인 세미치 아니 구추치 발라 딩아디 가르기 셈카 독보임베 마음기 하에메 거야 냥카 체세 마집 타세 타마 로카 타운세 랄루치긴 아니 비트코인 세미디 nga 거라 먹올라세 같이나 모세 알라페 메메메메 아니디 같이 쪼땡고 개갑 중국을 가수기 로얼 학대베 노솜 땅고베 Bitcoin di tsa gensh. Tama kesa keru kemi nyanka nga baung. Te ani lejim yasi sa. Bitcoin di lasho yur. Misiki dote mangyulbe pada tsu matang. Damdi vera jabi. Ti kachung se. Ta tari Bitcoin yumina le dungta chituen dibe. Over 10,000 BTCs. We're looking at around $1 billion. The $1 billion di chigi. Ani dote di ma GMC ki sacha na bechuni sa. Te miwan cho gi sunshe dina lo di ge chala da dubde chuleten kelifu denshe thom di chirup gi genkhur lu rale zi imda dubi mi se chui deba da damchilu thuta yeble du ga khabdi maung bi denlu tadi be chubi lagil gelchin chi imbe ha go chube. Chandra nesl gi denlu dikil hazum gi ngenju phiu in. Dre lo dina lada lerim lesha chira godin thab yubigi dele kha chishu chibdi ta chirtang zamling da du gakam na ka kida jide jungni gi denle gakam na lukurim bomshu chi te godin thab yumiletin te lo dia kedu phakbi lochi betin di yuisi shuni. Tia rime zamling shidai melam chemo cho name digi du da zamling gyakab jen sule techen ge mingom ton thale che di nambi chelu deba da megi bombe ke chup mache miwa chegel dampa de su kuchete nigi delo ya thumen sna yapi. Timpo chan limitan lat gakap ta yume wale techin gi mise ton ta leche mitsu gi zamling shide melam che mo cho sa zom yupi. Shadow Benza Amrita Bonza Kai Jayan
den sa de nyen na ne ba la so la ma sin de ge do wa ge ne nam ba ji de be sem je tam je ge she do ben za amre da bu za ka ye. Temen lamche modi ya chugi uti damba chabje je ken rimboche chugi uju to le so na yub matse zamling ga kapchu na le chugi kotip da lachin le shachigi ya uju nami men lamche mo tangba ji me Toba chisenga tiktilo na hichila get gorago halu machi dukya khamnalu te dam shidigi me lam chambudi tari gotam me wala hani bindigi te to thepchira jung te male te ta toba hasa ganbe oi sishuni tarlona anim ki joda ada namchi mize nabachi darishi mize te chiwachin cho ani tum meto opte te nga taging tira rang cho ka masiru ta namchu goi tamti lesham imbe. Very happy to nga dulul hedi dari zamling shide melam chemo nalu he chuni digi namesem besem gai dizumbe gakhap nankele mise chu che shuwa milu ta dinge rai. I think the world need to be helped by criers and especially from Bhutan's criers. Dezumbera shun ta sangi doji lebegi uju to le tempo kinse potan lube chabji techugi kurim dit nai de kurim digi dön le de ringse phit chikja ge be mechi shin yobda digi thago le pha lü da cha cha de le tom da karme su ya phi yub yi de kurim de ya zamling na neyam da rangshin gi kingen de le ma thu chu shi thablu na yub yi digi ya madowa sanga doji tekbe chu chu gi de le cha chishu ji ime du da jam ningje de le sangi gi koban lu dan chu bi pel digi khole wangche na sa ya de jin gi mesir ton tha le che de zum yub yi Dutin digi kablu kerab da dimbe lena chi di chabje chogi timpo chalu ma phe lu be ge khap chu je le ani shedang ni ja dinju de chi lu gelong me domba di na yu me di Di ka miwa nga da rimboche da miwa dugel jiba cho, de le miwa gelzin cho da kukur namgi uju nai. De gelomi domba yonzo be shu tsuba chin, anim tsugi den le tupti pom shuchi imle, gelzangi du kapchi be tunditu. Personally, it means I finally get to be a real ngagi ngi charo kyaro lu kelomi tompa shuni kole labni te tari kelomi tompa shu chu te name samike wasai I feel like I am becoming like them. Gelomi domboti na sa to ani ngachira am sunale bio cha ani tha thup sa chi me wala te ani tale ta ngember jo ba sewingale te chechli chulu sange ni gizum chi me lan bindigi te ani dumni gi rewa ke dere de te thoy thup chi se sem na sa gai shinila De ani chu lu kelomi domba nani lerim ko tamba dera chilo niktong khechi ni lu ko ten thapnu. Du ga kap ki deng sang phojur le tembe kangel setha beni den la chir zamling thayu me ba shide da ka ki chungni na chorim sungdo yume di gelchen gi kurim dileten seri ribe shitsu de yub i Daru duten digi kablu chagar Delhi le tembe ringsel tenden judi tumi kelden gi phomo namgi jeni top yume digi tembe ngathang dani da nambi chelu teba da yiche pom ki sudi yub i dimache ringsel dileten temba chomden de da chi ka thekar du dewa yube sonang su ya sha chu di du
The ringsel di dru lu tendel shumedi gi gyakap ni gi pana chu da lamsel gi tewa chu bombera yubi tatsinchi yatum ime. Janda nitsi gi dun le chamyang lo de gi ni jupyu i. Didachi ka gyakap ki thaipu ni chara lo pen thobi peljor gi netang da ngi da dewi lamlu disu ya jurji bede yup i. Te di ya thay gi lamlu sab chu tsam di dichi lo ko tsupchi ra tarchi beni ko tsu di yuzi shuni. Didachi ka gyakap na wongbab ki shi tso chi imi nishu da tashel da dewi lede disu nalo ya tsorim zungdo yup i. Din rimbe lalin thami chongte gi lamlu digi chabbe chache da shabto gi the kyeb da dia chache da shabto ma shu chi gu the chi be chacha nga ke ni go chuip I Dizumbe shungi denlo ya lamlu di dengsa da dangsel dele jentan chin gi the gi shiki chi be thenu Te dari chache da shabto ma shuchi ra chache da shabto the gi ulu chido yub inru kha chiwi chanam gi rek chum da cha choto ma khuda amsu chugi lalin thami chare dele kanti kholo chim dizumbe soa da shiri ni de shabto damkha chami chu gu the ma phope me dile chongpa lotar gi wombap ni tamsa nga da dile hadi zumi chu gi chache da shabto gi the na thoki be di the tab gup inru wombap chungku thoki mabe mi chongpa chu the tab mi gup be ime inru jurchi di gi dumi ma shuchilu guthom yobda deya gongse yasin jumi da chonyumi shabto chemi chu gi the gi lamlu sap di gi ninta gi sedulu tho phoni zum gi nolu chu ke do yobe shi chi GST ki thean zum ke oda dinga chilu di kangal di theni me si juni la jutan juna nyomi dinga chirei me bal jani boda chachale nga sem da di kangal di thendo mu se nomela ngai khatul Inru chongla gi joda chu gi lamlu di gi tangsel da genti dele ombap ta the chu sel to to beten di yinding gi khapin yuse me te chilo ni tong khichinga lu dulu chache ta shabto thagi lamlu jurchi beni go chumi ta te wombap tu thanglu ya juro bombe ra joyep ime chilo ni tong sumchu songa lu du ga khap di wombap thota da digital chikdel dele samling nalu dewa yubi ga khap chilo jurchi beni gi migil chu ke di yup I Dizumbe chilo niktong sumchu songa lu zamling na gaya khapdi wombap thoso yebi gaya khapchilo jurchi beni gi migil ke di duk Mr. Junur Shizung da digi olu yebi lade khechinga gi peljor chutab gi dinlam chu gochu yup ime Te duk Mr. Junur Shizung gi kechap sinchong gopen da thiwachin peljor chutab gi yarsing beni gi denlu shimai lo chutam gi ri logmi lagel da nishu gonfel tangu byuse shichi dizumbe dinlam gi denlu nishu da thinki chugi madowa sarte da rikchel dele thilrik chu da dewi lamten lasha teni gi thabju chu jurchi begobi da sentem imesi ime The Cherji Larim Tsugi, Dugi Maung, Netang di Tab de Toto be Zoib Iru, Chilo Nitong Kichingalu, Nishu Ladegi, Dubde Bombe Ratayub I. Dia Gakam Nalu, Dugi Logmi Lagil gi, Rede Cheshuchi Imi, Din Rimbe Gumi, Puna Chanchu Logmi Lagil Nibadi, Tanjuka, Dubde Bombe Tendi, Gakab gi Nishu ya Datanilu, Lentap Juno. Te puna chanchu lukmi lagil nibe thiyam dukpa dinale lukshu teni gochu bishi lukmi lagil dinale lukshu megawatt chiktong khechi teni gochu yipi lukmi lagil di chilo nitong chutham lu chamni gochu di chilo nitong chupdin lu ju dunibe yuru sacha da dewe tab madeu da zedo yasengi donglen chu yipi Iru Lodinara Myo Ngada Rinpoche Cho da Jagargi Lenchingi Lagil di Shungdengi Gojebe na Yobda Goje Tendel dina Nishu da Sowe Gyalchengi Chinyik Tsuya Jesor Nanu
te lagil di nyamdil ki thole goji bemi di gi du da jaga gi bana chule tembi nishute ni di nyamdil da yarge gi jitin cho chi imbe selten beu ime Deda chika chilo ni tong kechinga lu namja chap shu be chap meluten puna changchu lok me lagil ni badi nekap chi lokshu te machuble ombap zoni lu gi phoyep I ru nyamche gi la chu nim dak pachi na judu di lokshu te ni di lokdera go chu no Dulu nishu digi peljor yada tani lu lentap jundi yup ma che chulu ni tong khichinga lu tashel lade dia lokdira yada sondi yup te lotar tashel ngi ju da thiwa chin nahi dulu tashep ton tha ni ja chu tham de chu yup da dia shin hi da chep da tashel umi gi jangkha di jacha shipchu she shi lapchi gi yasin son yup ime Taship chuya gya khap chik jang ap chunga din le oyeb le gya khap na taship chu samling gya khap ma shu china le ondo yeb be selten beu ime te gya khap na tashel omi yasin jomi datin yinten gongfel gi thi dumi cham chi gi ombap US dollar saya shipchu she sum lhap chi zoyeb da dia hemelo da chep da ombap cha cha shipchu she gu gi yasin sono Dzongkha nalu sedo tantam sakha nala palu telem lazo nala palu chitangi tashilgi khajul nala palu sedo tantam suna chitama palu ansu karaka chitako bachi dotolera nachirgi jachile chu thamba chi angai panaludi tashile degi genku bade se shunila tashile degi se udalu jungcham chi me gerde da sakha dzongkha sole raki genku babi ta sen de junchi se shunila Didachi ka gelefu denshi thom di gochu mi da de gelchi chondel da zamling na darchap jomi di gi gakhap di henkera ngenda thindi yup te gakham na niyam mathembe hema tashil omi gi nese di chiloni ton khechinga lo lokdera ya da sonde dugi pejona taship gi pen bombera thoyup ime janda nese gi den la sange chizum gi nijibeu Te drulu nahi sowi lede nalo ya jurwa bombera song yume datin sowi shabdo da himale takchi beni dizumbera tsesuk nyensungi sarti so ya drulu ra shitsu bedi yub Te diya neshi kensa da lakha yube shakchi beni dele neyam dadi beni dang ingok dizumbera donglen beni gi tablam so ya tendu yub Chilo niktung khechi nga lu soe lamlu na garap chungi lagil kha cheshup chi ti tempulu omgi thetenda dewe menka go damba goji bemiti ime te neji cancer chugi tele dube amsu chugi nangke omgi cancer di chap chesho sumbabe thendi yeple menka digi menjegi jepto chuchini na pen bombera thoni ime Diya chilo niktung chiguda niktung khechi nigi pane dugi cancer ni juda thepta amsu chigja sumchuso ngalu omgi cancer yoppe takchi chunu si ima aji khecho perna surgeon lo tele shakchi surgeon lo tele radiologist tele pathologist tisu kara sago china be labionla te ani gi gaji beong jewachin nebdisu sago china ombachin First of all, diagnosis benigi, tele diagnosis be sashimle tele minchu benigi kara sagochina be jachichi be konlu toplam yula. Daru dunsu chu da thepta menka dina gelji neche da dembe takche gi therek chu di yeple takche zewa mepe benigi neche di jacha shipchu chen yada sondi yu si ima Digibe shikin juni gi nyankadi halamchi gira ma pha benu si ima Te zumbe nahi duhi da dewe menji gi shabtu naya dubde bombera ten sudi yup Dia dunchu chugi dulu go damba imi atrial septal defect zemi duhi gulu don thendi yemi di shakche be magoba menji chi be di sumi di ima Angelian dungi de anwe bunche anwe tenshile bunche anwe zu boda zumbe anwe deila tetevara anwe de tetevara sang anwe obishin beshile de bunche da ansumi dadi hinsang sara jodo Te dunchu chugi lamina dunchu chi thatsa ji di duhi gi don sumi gi menji di chigelu bewachin ngitam bum ni hlapchi neong si ima Iru dare menji di gakhap nangkhera bechu du yup ima device closure se labme wala device closure ki dinle mahar tam be da wala
hani ASD yume chachap device lalin thapti donti supsu kam suba ani takse bin jale ngaji screening program chi zoila ta do dang pagi se tam ngaji beila Dida chika gelyung choten menkha gi geche gugupta yanchin gidi yemi gi shakche godamba diya tharkel chen be godin thap chu didu te hema bewachin nepchu menche bewa chigya kapchu na tandu yople nebrelu dosu ngitam saya malamchi ne do yop ema wak distu jomisu wak jomisu del istable ya da jubda simi bit be ni la jomla khasani mi weak feel be ma gejuni zombongla te dungchu chu da trip da dari suwe cha chichu yada sondi yop mache suwe labe mi chulu jondar chu ya jindo yeble di zungi shak chichu gya khap nara be chu se shichi daru jemi gyarab da dembe suwe menchi chipti du da Germany ki shakchi dechenchi ki du lo dari go damba kelo khechi ji lami phogi chi lo koreka me zimuchi to di amthe bogi chabbe chumi di ime te phogi gi zimu sumdi la be se sagona tokta yop ime sawmill na lo planer machine da chi khala bo lo te kenging de juno lo te kenging di khoragi amthe bum lo chamchi memba zumu so suni le jun te ani zumu su lok thuni gi ngachi pacham do lo ani zumu su thunigi netang na mindula de zumbe chilu niktong khechi ngalu shakche da minchi gi madowa hasu chi be takchi beni da ngengok beni gi thablo ya chorim zu yop ima dia tb mobile clinic semi phachu jindal thabdi bekin neji takchi beni gi thinking go chumi de gi mi jale chemi chulu phen thodo yop ima te thinking dina dari nambe thurikta ai ge lamlu chu chu di yop ima Soe gopin su da trip da numkur digi jabtu chu thakardu mide chu na jin chu diable mixel gira nyengka yebe milop chulu beken gi niji takchi beni na phentho diyu sishichi Di zumbe dulu Bhutan IVI Collaboration Center semi menkap ki shipchelda mimon soe tewachi shichu be di neyam gi dadi chu yada tandidu Tetewa dina menkap ki shipchelda bunichin gi neji takship tele mimansoe jondar bese luncho gi tewa chi be oni ima Nyama COVID-19 gi ganglo chi di shipchel beni gi te analu thinkin bero te dinalu lamlura mindula te han bendi gi ta niyam di themchi ta shipchel chi be te detale ta menkap gachizum chi goni na te hani di chile nandan bero te ngache na yumi bero ta detale jinigi ta goka bombera yese shunila te chilo niktong kheching adi ju du medatin dubde ditsugi soe dubde le hladi menchi gi shaptu chu gya kap nangkhera jindi ngidel gi kangel ma phapta chesuk ninsung be di soe lamlu di lote da chotup tele jamba da ninji gi kole yada juwe ta chentem ima de mache maumbe netan dia theten da dembe kha nyentup chen be zunina gomba dindu po ima janda nechel gi denlu tashi de kar gi ninju phu I ten niktong khechinga gi lodina dugi sheri lede na lo ya shijur gi chala chu je yobi te di ya dugi lobde cha jung chu gelchi ne cha da thimbe so yobda siju da thabju chu ya lekchu be de yobi te debe shijur gi la chu be mi de lob thu alu chu yenten chine da pe chaten thang le go chu de dewa thap tang chu dari na ba gi ne tang da thimbe so ne de lu eme Miwang adarumbo chege tugi kwanje datun nahi dulu sherik lede na lekjur gi la chu beni na chorim zungyebi te miwang adarumbo chege paro tungkarzon du gyabi tsukde nabe Bhutan baccalaureate semi sherik gi petun chajung goje nasa uju ze nai chajung diletin dulu loptu tsuki tenlu chunju keni gi lamlu le lhadi lepda semkam zukhamda mide dile chögi shöyin zu chani na chorim zun chunime te myoa chogi sherik lekjurgi kasho nameda de chajung dileten loptu zu nangkyoda gelchilu kokap mando zu topchu be zoni na lentab be chunime chajung dilu gelchile Oxford da OECD chukla lobde nalaya ngejun zu topyebda tare chajung di dulu lobda kheche sumna lalen tapni gu chudidu
Dida chiga du gabi tsukdegi USA lu yumi College Board da nyamdil beti zomi Bhutan Baccalaureate Advanced Placement Curriculum gi tsajungdi certain bepi. Dile dulu tsenrigi shiyun yada tani mikte kemi da de mioncho gi du gabi tsukde na lo Asia tsenrig shiyun lerim na chamatomi du da chigille tsenrigi lebi zom yumi tsulu ya jete nai. Te gyakab na tetsu gi shiyun yada tani tenlu ya la tsu bepi. Diya gyakab na tare gotamba nyuze lokcheda dewi tab madyo yumi loptu tsulu shiyun gi kokabda chika laptun lerim tsu pini tenlu miksel gi lopda chi gupchi yubin. Lopda digi mi yarabling dirim lopda koma za tayubda lopda dileten loptu tsu gi mitse lekju betsubi rewadu. Di zumbe zhungi tuchile lopdum gubada chuchibi na Cambridge da tumbi tsajungdi gutsuni be yume da tun lopdum chuba na le takyo gi kutse di kapchi gi tenlu mepe so yubin. Te dizumi sherik lekjurda siju charji bemendigi gyakabna sherigi lamludi yada tandi loptuzu gi julu yuntenda rikzelzu topni na pentoni ime. Janda nesugi denle kipchugi nyunju pyuyi. Chilo Niktong Kechingai Lodi Dugi Chidel Tunlamsu Damzab Jomeda Zapen Gijabda Zitong Tsu Shitsubedi Zamling na Darchab Jowi Lochi Eme. Lodi Druda Thailingi Tunlamnalu Gerabchingi Tusuchibe Kutsuyobi. Diya Thaigi Myon Gebcho da Myon Gemcho gi Chigilgi Zikur Gutambara Myonga Darimbochegi Dunda Namshindu Dulu Chenubi. De Thaigi Myon Geb da Myon Gemcho Paro Gelchinam Dutana Pebda Myonga Darimboche da Myon Gelchinam Nye Chugnami. Nimjigirin Taigi Myon Geb da Myon Gemcho gi Tashi Chuzong na Jete da Shemi Zegoi Lerim Tsun na Teju Nayub Matse Dende Tanalu Pepsui Lerim na Chenyub da Diga Kukhur Lenge da Loptutsu Tele Dulu Dumi Taigi Mikung Tsugi Teka Toyubina. Dele Kunsel Podalu Nyamdilgi Mendu Pudi Chuda Tiwi Lamsil Jesur Beyub Matse Nanten Tsachin Tsu Jeka Nasalu Techingi Mise Tontali Chidi Melam Taba Zomibime. Te Zumbe Taigi Konfil Petunle Simshup Chimi Gyochi Le Tunki Chigi Lerim da Chika Chune Kaktabda Nyamsung Lerim Dele Sanam da Tiwi Sartu Lerim Tsu Tsidi Nyamdilgi Legil Tsu Timtum Beno. Te Zegoi Tutun Tsuwalhab Nyamdil Yada Tanyubda Diya Chida Jibina Druda Thailand Gyakab Nigi Pana Te Gonyagi Chinyugulu Tsenta Kumidigi Chache Mashuchi Chadamgi Te Mibbe Soyu Mase Tsondilda Beljor Nyamdilgi Tablam Sap Gutsuyu Bime. Te Zumbe Gyakab Nigi Tsondilgi Negong US dollar Saya Sumsu Chilhab Chiyuble Kiyindigi Gyakab Nigi Pana Beljorgi Lote Yada Juwi Taksun Dumime. Tida chiga Myonga Darimbochegi Vietnam lo Gutamba Gyakam gi zikur na Chumidigi Du Gyakab di Shalo Asia da Tunlam Yubi Tatsun Tunyubi. De Myonga Darimboche Vietnam lo pepda Vietnam gi Utiptsu gi Katoda Chebe Pepsu Shuyub Mase Tsondil da Masa Shizuk Dele Lamsul Jesur Tsuna Nyamdil Benigi Khelang Zur Logdira Khelin Beno. De Zumbe Hanoi lo yubi Utiptsu gi Dulu Gelipu Tenshi Tumgi Lerim Tsulu Zitung Kedi Ngulun Beyubime. Dele shiwi kadilgi nyamdil genyichi zidi chinyi nigu tsenta kyo yuble digi maungbe tundilya tindi so yubime. De chilo ni tong kechinga lu dugi Philippines da Qatar da chiga shungdilgi tunlam shizukbe de dubi konfilgi tawa da lerim tsuna lu gelchi honle towa kimi yasing jodo yubime. Daru dule Japan gi gesa Osaka lu zamlingi tumtin nikdong kechinga na teka tomi digi ya gelchi na jenda mandawi lamsu tulu ngulun bimi hongyu bime. Diya dubi tumtun khan na tashep saya ni lapchi gi takur bedi
gyakab gi lamsul da tsithong tele gaki gi tawa da hyuntin gi charnang chu tayu bime. Di zumbe konfil gi judin tilu dubi tumtin digi sangi tama thome de zamning na panyam chingi tusi chube tunu. De chilo nidong kechi nga lu dugi chudel tunlamde gebi uti zambi lamtin ulu lo te chenda tsithong chu jingdibe shizuk betsu di yubime. Nahi du lu thuri ki jurwa tsuya bombe ra sondi yapi. Tia blockchain lu tembi gelyong angchen ngota da crypto lu tembi tashil sinchong. Tele thuri thogi lamse da ngildel sutsi di sartue da thuri gompel suna gomba dindu podi yapi. Thuri ki jurje bom suki dele chi gelyong anchen ngota di ime. Te anchen ngota lamlu di Ethereum blockchain semi lamlu da nyamde be yuble nyensunda dansel tele lote chu dindi zo chu di du. Gelyong anchen ngota di Ethereum blockchain da nyamde bewi lerim na miwa gelse jigminam gel chogi ujuna yubda miwa gelse cho gelyong anchen ngota na thoke bemi damba ime. Te du gyakab ki gelyong anchen ngota gi shabdu chanyam Ethereum gi lamluna yoke tsubbe zoni charjidu. Taru thurik jijur leten tashilda dewi shabdu tsuya yada tansudi yup ime. Tia du da Binance Pay gi bana nyamdel bemi digi tashib tsu cryptocurrency di lalen thapdi gyakab ki sane kha tsuna dodil betsudo yup ime. Te chida ngaba le tsu crypto gi chonde ba di cha chutham gi yarsing sondi yebda tia hema chikja besale dari tonta chi lu lhedi du. Maji gyakab ki sane lalu china yondel gi tap madiu chu yeru gelipu denshe thomdi thiru ki sarte te wachi imle ngedel gi de chu da donsep ki chowi ne tan lu japchur beni tele tashel gi lerim chu namang be zoni gi rewa kep ime. Te zumbe jemi thiri ki jurwa bom shu chipti tenrim shibi mikhung ngote lakher zomi di ime. Te ngote lakher di gelyong anchen ngota da nyamde bedi yuble dadin yensungi denlu bio crypto QR code su yub ime. Ngote lakher di yondel gi shabdo meru lalen thaptubni imle donsep ki misir su ki shabdo su yondel gi thinkin yebi dilchin su magoba lensuni ime. Te chilo niktong keching alu dari nabi netanda tun ranlu gi sojin su nyamsung be jani gi tunlu NFT semi thuri ki rimlu chiya goji be yup ime. Te rimlu dina tenke godang para durab job geba nangi shabdung pinsum chobi thondel chi jin yup ime. Legil digi rimu kem chulu wombob ki tablam sap chida najin deto Tele thurik judi ranluk lamsel su nyamsung benina pento jundi du. Nahi geyong sakham rikpi nedi lamlu goje bemi digi sachada dewi la bewi kap charji chamni da de thachi ni na pento di du. Dia lamlu digi mangilgi kangil se ni da sachakil che yada tani tele kengen chulu donlen beni da geyong gongpel gi chorim chulu lhenthap beni tezumbe peljur gongpel gi dunlam luya penthoni ime. Gejungi le wanzin gi gipshogi ngilor sap chu certain be yebda ngilor chugulu nyensungi thablam chu tendi yeb mache yirim beya lalen thapchuni ime. Taru ngilor sap chuna buri ki keche suya yeble migi wangpolu thopomi chugiya tap de to tobe lalen thapchuni ime. Te ngilor sap chu ngilgi denlu chamchi memba shideda chikten tele utip chuda khongi zeshi chuluya gyuti phiwi da chentem ime. Janda ne chulgi denlu kinle bidagi nyenju phiwi. The Shingmo Drilo Dina Rangshin Gi Kengen Leten Junge Lasha Chira Meptanda Matse Mi Tseso Luya Barche Jungyu Binju Subedidu. The Dia Nahi Gakab Gil Hocho da Nupcho Sane Kalepa Chap Shube Mache Baracha Mileten Shidun Tinken Lasha Chira Meptanda Bime. The Deve Rangshin Gi Kengen to Mapa Beneda Nyensungi Denle Dengsangi Chiri da Nyende Lamlutsu Yago Betindu. Kengen Sugi Tele Bomshuchi Pinsuli Lu Amochu Dedi. Churi gi nekin chab yumi di ime. Tia churi thembi kap nekap ki sojate wachi chuna thimep matse junge suya lasha chira mepta tele mi suya chugi bolube katiya josa mebi netang jungyup in.
te tab ma dewi ne ta te zum chi na so chap da chöji desen sugi toram gi la chu cha gen de ra be yup I tida chi kha chugi bolu kati ya josa meba tho lumi chu jagar gi mami da namdu tele dukhadul gi namdu gi ninsung gi sanne na ke no penciling lo te amo chudi na mesami de pom tebe te pha quarantine center na lo te me gi mitiso te kara achara ma rescue de su jobe te kara ko tab tesalo ten suchi se shuni la tele ipchi mi shi de chi pha chugi bolu te ko ten ma so ba lumi de su da chi khamchile ngachara na ma ngachara chugi mami gi be te ma jaga mami lo labbe male helicopter de su me ko ten suchi la 되게 딘다들은 같이나 해마 베들로 같이나 두비기 헬리콥터 딘달마 조마스로 두기르기 헬리콥터 디 남신네 당내 쇼메블리 데 시마 베들로 날마 헬리콥터 디 푸수 텔레팔리 미치에 데 같이라 두비기 헬리콥터 기 텐스니 킹엔디 좀비컵 할레시시기 네탄치 포게니 아모추기 볼루라 사복토치 구토르데 카티야 조사메바 추게니 기 치차비컵 착바 야섭 인루 Shule Zulu makin bomji kaniya mafoba sesulu pache majumidi ime. Jarkin se ko anbe gar ki sit ki cover disu se te dalani duzoni type na duzoni type da thab dis sema to ani boy ra omda ani kachi bena masin achi tindi chaber joila jone de nali kaslo na thini tribe wala ngasni fast na tel chugi chakbabe matra biasman ya wa chal da this venue se anever channel mer first time chiga thimda di shishi mero no na na nale jaigam gesla mem jaigam le halam matra hesla kachla misla sa mi ma halam dor chu halam dus mem garret ani chu mela swimming tam joel bunal singu thobelis wala sing dazu sada ne sada yat mat jode Asti hobra medieval chu ane be ger ani bom with to ger as it dele mal lamda be pa army kem na tari pa je wala pa jo call time la apple server space hage malan se and TikTok na de sono wala life so be the family apagi shenulan na the TikTok na rest in peace sushan so ya me gonna job me gonna have cham sing alu lak have time apada is so now so gane mabe ya show ika show silabela ani rimdolo anso pen gana helicopter ani charu bemilu current chase shunila chipsa na side gi supervisor sugi ta azum mabe watching achina to mi bi maheyong la dasho please deso le machena stop sulu am sim karin chesishini la Gopen suda tipda thomso konfel lagul nalu churi kak thap gi chipchap yumi digi pinsolni thomkha lu churi gi neken mafa bechu ise sheyup I te churi gi neken di pinsolni lu chamchi member chukha da samchi ha da taga na wandi foda da paro tele zira Dzongkha chuna ya junu tia Dzongkha tisuna churi da saru leten samlasha chira chakba yebda chimchuya mepta tele nungkholam lasha chira subdi jundul gi tab madeu theyup I te chukha bongo da duna geok da samchilu samlasha chira churu gi chakba yebda wandi foda lu saru leten sanam shinlam subye mache michi chuchuna ronchu gi chakba di chonsop ime tizumbe thimpulu bewachin dechin chuli ronchu te di nungkholam mepta yeb mache sane dikha dumi chuya chage langde ra dyogop thenu te gelyong gi shipchen yenshu da tipda churi da saru leten nukendi bombera ke yebbe ime tia ken dileten yondomlu samsumchul hapchip chakbani da mepta yob mache junglam da Dzongkha lamchu sam te chile jundul kakcha begop thyen yobbe kyunu te dechum da lobda tele thunchu da shinchui thunken suguya nuken pho yobbe nyenju benu tia parulu nyensungi chipchi ramjo yob mache shinchui yowa chu mepta yobbe ime tele tagana da chiranglu thunchu ka chu mepta di mitsulu ka ngel thyen yob mache nyaso chokhan da samsaji suguya nuken jung yobbe ime Tida chikha nuken mashuchi sanamgi thunke tsugu po yobbe imda tia geza dabja tele alanji gishi ekar leche di meptang yobbe nyenju benu. Tizumbe Dzongkha lasha chinara gondo semche tsulu ken po di sanamba tsugi sowi netang lu topo yobbe shichi.
Kengin disule ten junlam luya thopo di phasu tewa thamni na tamadu thun yobi imda thuche da numkho suya chakba di mitsulu chongi bombe ra phoyub ime iru ken di thun sawi shulura nyamchugi la lamlok seni da nekap gi samcham ni su gochu yob mache mixel gi thazur gi sane chuna katiya josam meba tholumi misitsu gi tenlu khoche wi sa thong da chanamchu namruna bakenu te nahi loju du khamchi le nyamchugi la la shachira be cha di yob ime jangda ne sigi tenlu phubduji gi nyin jubeu I Chilo Niktong Kechingalu, Tseri ki Eka Madou Tsunale, Dubi Lucep Sugi, Chamato Sale, Eka Lalu Chinalu, Dubde Lejim Tensu Didu. Dubi Lucep Sugi, Dzongkha Madou Nalu, Chamato Midatin, Kongi Julu, Chodub Yada Tani da, Kachewi Nyamyong Sutopyab Eme. Te dato Tseri Ka Madou Tsuna, Dubi Lucep Sugi, Dubde Lejim Tendu Yumigi, Netsu Dudik Bedi Yumidi Pige. Nahi chida shibina Dubi Dzongkha Jamitsugi 4 Nations Boxing Championship zemi Dzongkha Denduna Daka Toyub In. Degan Kong Dzongkha Jami Chachabgi Zugi Jitse Ka Madou Tsuna Toden Matuptube Bewe Shulu Sergi Tama Dun Zidi Tomgi Tama Chudu Tobyub In. Kevinam sim guys shunil te kodam papioda na ringna ciudad yan zail te tsiras nyamling top se ngara panam chusu development skills development benigidinu chikhalifa tunam international tournament jo joint training camp jo ani anzum bewachin digi fen thoni me ila te dari international tournament job anzum 4 nation championship mola anzum first time job da ngarge dupche lishum thopchi mola ani kibida lopo be bom thopchi sunibila Dizumbe Bangladesh lube Golden Thammi Chilongi Tongkhe Chingai PKSP Gelchi Judo Dendona le Kelo Kechi Menchi gi Dubi Desengi Doden Matuptu Bebe Tsunu. Dia Jitse Keji Dunchudun Sumi Yenchi gi Ekana Tenzin Doji gi Sergi Tamada Hishe Nyedubda Kinga Nobugi Sangi Tama Tobyub In. Dendu Larim Disuleten Nashun Lutsepsulu Kokabda Chika Gelchi Netseka Doden Bewe Nyamnyong Topdoyub Ime. Didachika Dulu Goden Thammi Lo Asia Zuktobda Zukshi Dendurnaya Dubi Lutsepsugi Dubde Leshumbera Tunyub In. Dia Lo Asia Lunchole Lutsep Dunchu Malamchigi Dendurdina Doden Besale Dubi Lutsepsugi Sergi Tama Du Zidi Yongdom Tama Chosum Tomno. Ani categories ni be bala chi swimsuit na de chi de model physique na la te ani nipchara na gold medal thapchila. Dizumbe rinse centimeter chikjang apchunga nga yenche bemi amsui zukshi dendurgi eka nale kunzang chudengi nyugi tamada hishi lamugi zangi tamatomnu. Dendur larim dina gyakab dunle lutsepsugi doden beyomida dun duk gyakabgi larim bomtsu goden tamnigi chodubda nyamnyoya tobyub imen. Dizumbera kelo chupshi menchegi Asia tennis tendur dulu dari kotamba timbulube goden tabyub In. Tendur larim dileten gelchi tsedempatsu dulu ondi doden beyoble dubi tsedempatsulu lotop topsudidu. Ringana godampa mestemi ngaila gekha thopchila rangi zero tambe chige kha joachin turbe misula na rang ATP khatole na Asia gi dendu cheble na chama chi to hoila tale gekha thopchila same gaila mada na che oda kebar bomber do kachibeze chi madi be oda di ngachi mi angoma shimi changchar be dene court ya used to mini digi achila khatamme dene ma chapter chami rangi charo desu pumpkin cha desu de ngachi mide de na be wachin de ngachi court na used to ejo de ngachi chapter be me ala sheni na confidence top de ma confidence ma top ane de Kopin Tsugilamina Dizumi Dendur Larimzu Nankyulu Goden Tabikab Nashungi Chodub Yada Tanina Pen Tobez Shiji. Dele Tsirigi Ekana Leshumbe Dodenbe Tsumichi Cricket Na Iman. Dia Lotus Camp Women's T20 International Tri-Series Semi Dendurna to be Desingi Tachi Dendurna Godamba Hub In.
te thache denduna dubi desengi Hong Kong le phamson de beru thache denduna humidira dubde bomchi imbeshi chi janda netsul gi denlu namge wandi gi ngishu pyu yin Taru nahi gi lona timzo da lamse gi dewa tsitsi di dubde tsu bombe tendi yepin. Diya du gyakab gi lamse lu du gi jurwa da tun tsitong da dana bombe yebi da chen teme me. Jitso lenju na amsu tsu ngin chapchobi loche di jemi geyong gi timlu tsu da ti di chogelu yasing be yebi. Te du gi ngendel tinen cheik di geyong amsu da alui lenso gi shuwa pimi da tun chilo ngik tong kechi jilu ngote pi yebi me. Cheik di tumi jipchu she gu gi japchor gi tsogen tsu di chajo dupnu. Te tumi tsu gi bewa chin cheik di na ngin chapchobi loche juche begomi tiya gu nyokda be yumi kongden tsu chirung beni da alu tsu gi topang sungchop beni tele gelchi tunde tsu da chika tundik beni gi tenlo ingi se shui. Miwang dugel jiba cho gonglo dincho jibi tunkar tutunda de geyong loto da gonor ngenchel gi larim di goje be yeble tungsep gi mide tsulu pen bombe ratoni ime. Te ngenchel larim tigi loto tsulu tab madu temi da nebup tele gonor semchen tsu ngensung betsuni ime. Larim tigi tenlu mangil cheka chi sanampa tsugi tigoni imda jemi lali di jungi japchur bedo yeb ime. Ngenchel larim gi motap na geza da kewa chum da chelu ja da phap sochung tele no tsu gapchuni imda maongpi na sanam da gonor gi thenke tsu masu chi bechuni gi chajidu. Te jungi gopen tsu da tip da larim tigi dulu lami tosho chi yebi sanam gi la tsu ngensung da dembi kha chowi netang ya da ta tsu se ime. Sonam gi labe mi disu di nur nga randa chi kha mapale kobe bala. Tan bendi nga chi jersey cross yu la ni sum chi la. Tan bendi gi ro shunki anzom charji lerim te lejim chi imbes no di nga chi gi. Tan be chu yi se shuni la. Te sonam gi misir gi labe mi disu lo rit rango rangdong be di chuni gi tenle te charji da lerim disu lejim cham no se te anzom te ro kongi nga chi lo anzom lap thom le ten nga chi gi te lejim chi imbes no sam ta be ani be chu yi se shuni la. Dulu aluke nigi tseji mapap jomilu chaja yomi da tun tablam tsu tun di rayeb ime. Digibe alu sumbi sijigi olu alu sum da tilel hadi kemi ay tsulu alu di lo sum malam tsinche daure lu ngitam tun tachu thamre chini ime. Te zatsa tsulu japchor benigi tun le tagi tablam tsu tun di yobi ka isana jomi pam tsulu ya la da zatsa gi dutse tsu tse nyam bezo nigi tun le alu chechung da dajin gi thinken tsu yada tambi garadu. Alu tangbam kemi diludi ngachi gi phapshagi ngachi tax deduction tir tongchi alu nibam kewachin chiktung nija ngapchu dechi alu sombam kewachin tongchang nga alu shibam lagdi kewachin tongcha chudamre ani wang pukenchen chi sungbe te anilu tendige bename sami kauche mes ngachi ani gi tenle relief gi denle ngachi tongcha shipchudi ngachi tax year relo tongcha shipchuji ga phapcha sonigi dia ngachi gi thep and that video shunela Dida chika nahi parolu rock festival semi totengi larimchi golden thap yebda tina du da gechi nale shapta themi da ngechei desin chugi shapta da ngecha mado chu chembil shu yeb ime. Taru Bhutan Fashion Week semi du kenche temten gi tinta naya kenche zokep chugi densang da ralu gi zoke chu lase chabdi sarte da richel chu tenu. Te titen icharagi dubi sarte zoda di yage jodo yebi dachentem ime. Janda netsil gi tenlu kezang chopel gi njipu yi. Namlo shimo diloi lokor charjip ki lerim di demchi be pitsawin. Te dari gi lerim zoni na lu japjor ze nami Jimmy Singh wanchu tim gi lobde da parolu yebi saka dawa at hilltop ni lu gachi de katiche. Didachi ka mepota lo dinaya ngajre gyakab na kaki da shide jung thakpar du gelen bangkhor nam kaki tosum gi ngalu nechu sewi melam pheudachi ka dawdambi losar lu tashidele se shuni katiche.